Sige, sige. Stop muna. Tayo ka muna dyan. Sandali. Pause. Upo. Okay. Medyo out of position to ha. Sige, position mo lang ha. Huwag basta tatayo yan. Yan. Okay, inhale, exhale. Okay, upo. Sige. Ilan na? O, sige, tatlo pa. Sige. Okay. Natin si pare. Video natin muna. Ayan. Para makakita sa camera. Sige. Ikaw din. Video kita. Kamay ka dali. Ayan. Mag-video kayo. Sige. Isa pa. Okay. Sige. Lapi yata ang November. Lakad na to. Sige. Lakas na eh. Tayo lang. Tayo ka lang. Po. Okay, very good. So pare, video mo. Lalakarin mo na siya dito. Ito ako. Yung line. Didiretso yung line ha. Hindi po. Tingin ka, diretso ka tingin kapatid. Huwag mo kamadali, dada lang. Step. Yan. Sige. Sige. Ikot tayo ha. Ikot. Dada lang. Malit lang ang takbang. Malit lang ang takbang. Sige. Hello. Morning. Sige. Okay. Balance. Check balance. Okay. Ito ka pa. Check balance. Okay. Very good. Okay. Tapos, sandali ha. Tatayo ko muna ha. Hawak ka sa akin. Hawak ko lang. Tayo. Okay, lakad. Dandan. Yes, very good. Okay. Kaya pa isa pa? Sige, one more. Sa pang-igot. Request ng customer. Request ng client. Pati yung diretso. Ano masasabi mo? Okay ba? Okay. Nakabalance ka na. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Sa mister mo. Thank you, Mister. Thank you, Robert. Mga anak mo. Thank you, mga anak ko. Okay, mag-kapweng. Pangkepre. Yan. So, mapapasin natin mga subscribers. Tutuloy natin yung second session, balancing, at saka walking lang ginagawa natin kay ate. Okay? Yan. Sige, lakad. Dali ha. So, alali lang ha. Sige. Lakad. Sige. Lakad. Oh, hindi pa kaya. Sige. Oh. Tapos dyan. Position ka dyan. Position. Oh, step forward. Position ha. Sige. Paa mo. Tas mo. Yan. Upo ka dandan. Okay. Tapos tayo. Inhale, exhale. Okay Kaya lang? mo siya rin. Okay lang? Sige, upo. Brother, Upo. Okay, very good.